Yegusua ejina suku mu ensensem na sabrede yenko eye Effutu Municipal Education Director yo wo hodom eyo Ayirebi Judith Mika na maame de nsem watudwa ene wo kyese se oba hodom a wosrada Mensinu Assembly na so ye hwe nmasua ho nsem so ne Ghana ban ode to wo mwani mu se adesuafo wonom ewo Ayirebi Yankson Basic School JHS no ebi ni ho enti nkura ne kwadu class 6 a ewo so wonante kwansini pii ansa na wadu bia ye obenya nto aso akọ timpanifo nhwe besi bi ma wo Ewuntoma ewo Effutu ena Effutu mensini no nwumesua kwantrefo maame Mabel Judith Mika editu dwase enche na adesuafo a womo ewo premises wobeko JHS one enso womo eni school dan ye wobetenem ne senti assembly no enye womo moa no kokoro dan si woma adesuafo esabe ya ebebo ama adesua ne adekire etimi akoso so assembly nim sesi anese yaje mofra no from KG Ekosi classes nti next year pe na JHS eba nti no within the year no emboaye na yenya JHS no ne ento aso because omusi ho na omokope JHS wo baby fufura de how beba nti na ya to aso ya the assembly as papa ya the MC ene nejumayefo ase enwachi ena mensini krachi yo Effutu Alhaji Kasee Zubairu enso ehye omanfo bose obeyede wetimi bia sebe ya obesi JHS block bi ama Ayirebi Yankson Basic School na adesuafo etimi akọ JHS ewo nkromu abra wontwa kwantentene kan de oye president na adu dankwa na aban oye school ko anya da odi tutufom nti director we di kan waka de wenya class 1 to 6 on bia JSS baba na ya min charge asase wo ha mi fi ha makwako try in a way I ever lobby in JSS yadamo na yedi oye ahan yedi kan yerisi oye toiletries toilet facilities no in washroom oye get fund into director near the nasi we see idan no nka ho but mekwaya me ne kaka say damada na my contractor ono na wosima in about a month or two to come me sure that on will be nti JSS ne toilet facility nso ya doba kan ho there mesa open ya bo wa ka chairman ya doba kan ho na ayi na JSS na aba ha